Sibai vekule tun tumchu learning disabilities kan soyang asang sangte naupang le khazir le khatiang lama har satna an nei te le alan chwa dan te kan soi tel bokanga naupang le kha thiam thei hlol lo man hlol lo te ril ruwa lut lo le horop chelutuk angchi te po kha enge chan te kan soi don ani thiam thei lo zir pe lo te rangot lawa an har satna zona kan tran pui theinan ama sabera enge learning disability chu learning disability emo lamtoin LD anti chu thlok lampang har sadna in le khazir soi chwa tong chwa le zia lam konga te aveitin har sanna an nei thina ni mase kan sha tel tur chu nau pan lai chon le khazir te kan peilowa phone te kan lik lam to nen kan duar lu tuka wangte point an that chewe thina zir peilo na zongkha he tiang nat na an nei tina kha ani ngal ngot lo mai theya en thak le chika ngai sakte an ngai don ani she chiang tur chuan nu le pa te khan learning disability hian heng te hi ahwam lo pokani rishiat na thalo le khomu fia lo awangte intellectual disabilities developmental delays IDND emo emotional behavioral disorders EBD te kansha telbok tur chu learning disability LD nei te hi thlok thalo thiam theilo top anni bik chong lawa an IQ phei chu mi pa ngai le a ai sang te anni tlang pui zo kani an pa ngai in danglam nan na sa an nei lo mai theya then chu kan soi tur te a hian eng emo ber har sat na an nei ani ve maya dam chung dai le zia om chau thei te poni a then chu an har sat na zon bi ka khan en kol dan thabi ka kai shwai an ni chuan thatakin an thiam thei ve bokani scientist te mihing tam tak le hlotling tak tak te jinga po hetiang har sat na nei hi an lo tam ani ome Thomas Edison po hi kumsom pani ani nuwa lekha achiar thiam chau an ti a Einstein te an tamanga an hlotling em thawani a hnual zonga lak lo turani chu learning disabilities sang te pakhatna ADHD naupang har uchuak mani taksa le chongte an thunun theilo emo an thunun man lo thina an cherang lutuka ngai tuana an perei theilo boka chuwangin thilan thiam theilo ani an thiam zungzung theilowa an ning zungzung zo kani midang ti na te pon sha thina anin control theilo wangin an ril ru len nungchang an thunun man lo kan ti kha pani na dyscalculia he disability nei te chuanin chiar kopla man boya number le mathematical symbol te sheshan harsa anti in von by heart po an harsata sana en thiam lo te thilza chiara boitlat te bele pailama te an boin harsana antoka an man lo reu thina ni pathumna dyslexia he harsat na bi khichuanin nopanga chong language chiar zia le sha thiam konga harsana thlena thil an chiar muanga an ba nuk boka spelling le chong chwa nge ya po an boyani palina dysgraphia hei thung hi chu nau pangin kutziak an nei chle a an kut zeizia po a khorbi kani an zeilo pente pencil hum te nyang chu chiar theilo khopa horop chhia te spelling thiam theilo lutuk zia pa a ngai tuak kop an thiam lo boka kar ol da na tur an she sang theilo bokani pangana dyspraxia emo dyspraxia aum vele a he har sana nei tu te chuan chet konga taksati chet konga har sana an neya chongna na poimo ka le mui mai vel te tiamin zaizir te pon yang chu wang tak chuan chong an har sat boka tho hau na konga an buai bok midang ne na thil ti haute an zeilawan thiam lawani parukna non-verbal learning disabilities hei chu midang mel le hoi hera tanga mi te chiar dan an thiam lo ni mi body language atangte midang mel atanga an thin rim lo an hlim lo chiar te kha an thiam lowa thil ti haute po an har sat bokani midang nen pasarina
auditory processing disorder. He harsatna nei tu te hi an beng le thluak inzomna lama khan harsatna an nei awangin thumal horop le tong hriat te harsan ti a tong thluk in ang ti te ri in ang deuh hlek te hria hran harsa an ti bawk ani. Pariatna visual perceptual emo visual deficit thil pian hmang shape le len zong saisa an buai du viawa thil copy emo lemzia velte an harsat ani man ro man hum le chet vel an zeilo pen pencil bakche ti velte. Pakwana language processing disorder. He harsatna nei te chuan thumal le thu chang kim sentence le thon thu story te thu omzia te an manhara an thiam mo ani. Somna executive functioning disorder. Heng harsatna nei te chuanin thil ruam man lam te an thiam lova ahun le mun in siam te in herrem ten thiam lova thil an chik ve vak pe lo bokani. Tuna chuan naupanga alan chwa dan sang sang te kan soyang pakhatna an tong fia lo rei baka a fia lo na sabi kani panina andanga ok deu a chan chu an thil soi tur kha an hre chuak lok thin lawa chu wangin andang kha ok pha dewani pathumna tong thluk inanga an buai bik sai mai tite fingling ti ang chia te khan boina an nei bi kani palina horop number rong thil pian hmang shape le thil dangte an hria in an vong rei theilawani an hriat polna sa ni chu pangana kor kil kil te zipper zip phekhok sui sui ti ang renga khan harsatna an nei duwa bakche man konga te ale kang deu to parukna horop le thumal in lai chinna hriat thiam harsa an ti a pasarina a thuthen khatlam rik dan in anga an buai boka parianna horop in ang entirnan b le p ti te n le m ti te tlemain an deuh hlek khan hria thiam hria hran harsa an ti bokani pakwana thumal le sentence chiar harsa an ti a spelling she thei der lote thuziak ariya chiara bahla em buai tlatte an chaklo chhozel phei chuan thil chiar lama khan an tuilo pha thak theya lekha zirte an ning em thei bokani somna number in dot dan le hun soi dan an she thiam har poisa chiar ti ang rengte po som pakhatna thil thar zirin an man har bi kani horop chhia te match man hlol lo ti ang reng vel kha chu kan soi to kha khati zong kha ni a fa harsatna neiten pantur te milo zo thina kashebi gri chelawa kashia zong chu child welfare lam hi animaya hetiang lama harsatna lo tok to emo ton hriat lo nei to te khan comment lama te in lo sei thi chuan alomom viau don ani ton tum hria zawna huna chuanin Young Mizo Association YMA hi adin kumle ni te kan soi to video danga khan YLA ti in andin ma sapota ti chuan YLA atanga YMA anti ta kum hi October sangkha zakwa somli pasaria ani a YMA president ma saber hi Reverend L Evans ni in secretary hi pasena le vankhuma anni a Mizo zinga president ma saber chu chwa khama ani thongani ole video top thleng min en sak tu ten chunga kaloma lepeka kanin tong le theu donia